Akpa be mi da ka won klumile Ewenyigba TV jogan pomo wana oji yenkonye nate agbeyo me Peter yi ano ezime ahenya jove no le epegbe mele mi ape nu pomo wana oji kale egbeto madejesi be nusilins ebe English dictionary nya do poike adam bune hafi epegbonya jo na dogbo le te poike awara ka ple ni le ka si bisamo ike atro asi le nya modan to katanti le egbe nya jope akpa ji kana mia ano nya jo me ne mi anyi jo dejesi ba le glameseji podo pepe nyagbo nuwa wodemo ne no fi ka wucho apualo afulo siba waten ado COVID-19 be article kale akpabubu hanya ta kawle kam de go be so ta ko no la ple America wala do wom le so ta ko pema nje jo dejesi be jara do na to me hana booster be article do le no fi wole do wom le Ghana so ta pema nemi kaya panya sala hoya kle bole me bodu gelle COVID-19 panya op akpaji nemi milala matro vi mava ne magere nya jome nemi apa bemyore ka klemi le Ewenyigba TV jogan pomo wana oji kenemia ako ageremia penya jome enu makai kemia aje kome le sauda keme nemi injo jode jesi be kude COVID-19 bodo do le Ghana tu koma yika wo abdu atike yika wo anyi atike tu enne yikana midde bona mida le mia ponu wana oji kne pivaisa Moderna vaccine Johnson pakli AstraZeneca pa duduwa injo jode jesi be ama yikanye gbere Ghana sauda keme apoto Alban bagbin enwro agbale kodola zukulana na adu danko akufo adu be wo anna bella message podo po ikawonye Ghana Health Service kakula Ministry of Health kwede Food and Drugs Authority Ghana Medical Association Kenya habobo wa me enne ikola la mesenya oji bom le Ghana to come wa akodu do kode etume hena booster ikenya COVID-19 fatika dudu le ikama novi wadu article hajo banto hajo evele akpakula Johnson vo megbe kawule blom ne to plan akufo ado be wo achodu do wako adetume hafi na se da kuno la watro avasa ta kembe le epejinu banto epaka bla eve vo atogwa ikenya January 25 ka awebe novio katanye soda kuma no like parliamentarians kakula amo ikola the warmless so takekeme yika wonye parliamentary service staff suwa ne wadu atikaya no hafi wo aguglo agere so takekeme keje chode jesi be le agbana yikene apoto right honorable Bagbin de asi agoma adajesi ba yezo amoyide agbata tuko yike United Arab Emirates kenya UAE zukom hena agbadada le yedoko enti ke ya va wala madudu pone yedoko yike adajesi ba le agbala penya hutia America nya gbere la ga kenya apoto Albana ayabere yike adu le Ghana zukom le epejunu banto yike mi le penka ka andragbe yenye fidade vai le pa ko be plebla bafo eveye me yike ma obonya be waguglo agbo le kosera pejunu Andre epejunu banto epanka ke bla efe vo etong bele papo ve pli bla vo de keme kada jesi be le mozozo aide gbata du committee trine Dubai hena egbedada le wudu kwenutia enyezi evele akpaji ka banto adumura le pejunu we de kepanka bla efe vo andrag bele papo ve pli bla efe vo de keme vai kale epe mozozo banto ma enyame ike esuro ikenya apono Alice Ajua Jonas adame gbene hafi wo yide epe la mesenya oji pope kama ikenye ngono la message podo pia la mesenya le sauta keme ikenye head of parliamentary clinic ne Dr. Prince Kofi Bambo eha ekpede enuti kala wana epe akpajia ama ikenye agbalanje glane sauta kome no la ikenye abangbabi eha ekpede afodede 190 hekpede ama ike wuto asiji to hebe wo akpede yentile dudu yeme kada jesi be le ikam apoto Alban Kings Osman agbagbin wo zomoide Dubai beta du kome le zigbanto akpaji hana apel la message do po wana we kenya first medical trip to Dubai anya we ka wo achonyame le sota ko be ka ile vigaro do ikana ele pakula e pa ko be clip na bobo abie ve garo ikono wole du konti le epeye me kenya 2022 budget wo atefle do ye katam happy woji kala apato tro agbo avasota kema ya mo ikonye sota ko no la yike bososo edewoji yinya minority in parliament wo jagwa yike wo throw the asile 2022 budget yafi utro egbova kala efe bova ma lokova donde ka evado le budget me kala budget akpa ike mu poda aselejiwa yenya e-levy alo electronic levy ba dodo wona le Ghana to come godo
kana mia acho le sota kemene mi kemia poto aga no la mesenya op akpaji nemi kokoko inje jo de jesi kocho Ghana Health Service do op ikana la mesenya ji pona Ghana ti kome godo be yo pan kome kuku akple and lady wana le Ghana ti ko akple bata ti ko bubu malaika me yo no alo do me akple do op vovo ikola mesenya ji pom le Ghana ti kome he para World Health Organization WHO yenye hema godo pala message podo op emutia yo ponto jo ika edejesi be amo ika wo cho apu alo afula usia waten ado COVID-19 pa article dono koji de siare ika elle upa gologeu ka odejesi be article ika na funo yo na dua yenye Moderna vaccine pakpla P vaisa kadongo vaya funo mon bo para malusiba wado atike ba tu enareke le Ghana du comme lai kama odi ko global yola ngom kuku wanawo ka Dr. Patrick Kuma Abuaji adeje sine ya jodo lawika mi pogumele anya gbogbo manage ko pa akpaji ka odemebe le yopon ngom kuku wanawi kanye local international records wa adeje siba pochacha ka melentine funade edo COVID-19 pa atike kanye P vaisa pakpla Modina le Ghana du comme pe dono koji de siado kala apenya nuwa adeje siba yopoto ikigala ngum kuku won ikana mon popo de vika o hobacho apawu adasne apawi aton ala beno vika hobacho we aton ko ya atike ikene P vaisa ye eje na dudura no vio kono vika hobacho we enia Modena vaccine Johnson pakpla AstraZeneca ye eje no vio be wo ado kala Dr. Patrick Abuaji pe nyagbo nuwa adeje siba le Ghana du comme godo no vika no wodo COVID-19 pe abi hena wo atike gbanto pakpla evelia do pakpaji kene first dose and second dose open him million asheki akpa alafa enabla sheke for asheki play we asheki le Ghana du comme ikene 9,499,019 kala epenya me de nuwa adaje si be amoyika no do COVID-19 partike le akpagbanto yikenya one dose of the jab yenye million ade akpa alafa asheki bla aton for the alafa asheki bla ade for any kenya 6,951,968 le Ghana du comme kama yiko do atike papa banta wa play evelia yeke Johnson para AstraZeneca ba to eviokata ntia onya million eton akpe alafa eve bla evevo asheke alaba asheke bla asheke vo aton million eton akpe alafa eve bla evevo asheke alafa asheke bla asheke vo aton yeke 3,229,990 le Ghana du comme wonya make wudu COVID-19 pa atike ye kala epenya made de kokoko ntia adaje si be le Ghana du comme dollar kenya COVID-19 pa hatu cho ike adu fifie ba goma anya no ike ale ajiyim ga kayu bo konya ba le dio alo ale ike cho le jesi dem ko kula dollar le pa aga kwaje jehana kaka le Ghana du comme anya no ike meten ale ajiyinyo ka de mebe ale ike no vile haya ko cho dollar le ma ye we bele Ghana to come active cases ikene elia yenye akpe ene rafa de kabla enivo aton 4,185 kana viko bo pa boko to COVID-19 federal le pasima yenye akpe de karafa aton bla aden vo ene kana ma achu apota ne le COVID-19 penya op akpaji nemi yekamia poto agana la message ko do pie nemi wuku la message ko do pie de jesi be lento enyi pakpele nto re kai kana oru kwesi da le COVID-19 penya o nemi yekanya kotoka international airport ya mabuje pia o nyete po ikene dole le COVID-19 for dole la apoto ye ugale ko de jesi egenu to be dole le lete pa ma yekai alafa eve bla aton for enyi ke 258 kele egenu to bla sheke for le kole klote nutu abla ene vo eve le la bla eve vo ene kale ayawa su west bla aton vo ene le adenta bla eve vo aton ayawa su is we eve ga is aton tema ame eton la nkwanta Medina ame eve ablekuma central america ablekuma west america kale ga west america le oke kind of america le weja gbewa america ko de jesi egeje nutu obe dolele we eton yele nutu mama new job in South Ame Andre Kele Densria Ame Aton Yemu Dolelie
elele tepema kala gaturu ponu to ma wuda jesi ba dolalia ele ame enyinuti kala secondary takradi ame eton le takwa insan ame eve efia ngwanta ame eve bakle elembele ame deka kala muganu to ma iketepa ikene Ewenyigba TV la bla eton vo asheke kala hunu to ma we asheke kala kokwe we eve pando enne bla angloga ha wa me enne kala ashanti nuto ma wuda jesi ba ala to hoduna ashanti nuto ikene kumanse ame andre kala bagaji jepa nuto ma bolga tanga ame andre le bongo ame aton le kasena nankaka ame eton kala bono nuto ma ame we aton ikele sunyania ame andre kale Joanna North ame enne kale train ame eton kale brekuma ame deka kale bono ejepa nuto ma ele seni we sika America ngutiko COVID-19 for dollar le tepama kale ahafo nuto ma odje sibe ele asitifu saf ika ame aton dollar le tepama kale kotoka international airport ame bla aton for adne yinye 56 Mema no kwalo ge imore ge miacho Nyadzɔdzɔwo ebegbe Nyadzɔdzɔwo akpajia ako asedo yenye ekele Ewenyigba TV jogan pomo wana oji ka fina ma ajolo miegba maglo malen kure nkoto nya ntimo do ko chi nemi nje chode jesi ba sada gomena la ka kple amoyi ko la do wom la sauda ko krema jajara la to hana COVID-19 for booster patika do le Ghana to come Ghana Health Service la message kwa do pia de ko global amoyi ka wo cho opu alofu no ikanu le Ghana to come mon ko esusi bo wado modina vaccine pakle p vice la do ko jire siare le Ghana to come ka wo de jesi ba nuto enyi le nuto we adai karkatan le Ghana to come ye me COVID-19 ba do le ka do le ikane elia yenye akbe enne alafa de ka bla enyi vo aton le Ghana to come godo kanya panu pala onyanko nate agboye me Peter series na make trust na nyamodam to katanti havi meeting ponye le ye me kade jesi be Ewenyigba TV Nyadzɔdzɔwo pi ekpoto yeka ogale akonje chukwa kule ndaka ka tamba le mesi dun ndo pi me nemia ako ajare mi ape nupomo wona oji nemi akpe nemi le mi ape de ka wo lata